Tariki sano nemo mutinyo kianda umwaka w'ikirububere ne 2024 na mange aberakane kigwa imene isiko yorogongo rwagusi asoroboti rogo ichania abana 15 naberi baba gosiria amagimabo ase county area ya Nyeri nigo chinsa zigendrete nabo igolibereri nenalia siasa igati umugavana bwe county Nyamira nomo senator Okongo Omogeni ayuna mange nimengumanya asenchira yobwengeri tene nkoro kwa Job Maangi na kwenda kinga TV chechi na Mario Gabero ikera asenchira yobo ikera nunere Sara Momanyi Lydia Mose nero kwenda kianko ya nyorore bwetera asenchira yomunwa wimanyero nigaragire chinsa ikomi chabona marogoba kura nande asika getali ege tambe. Abakwenda utubwatu utira senchiro mtandao ito Facebook Ndizi TV News, digital YouTube Ndizi TV News na utira mtandao ito www.ndizitv.net. Mwanchu mwelea Ndizi TV ama yeni kutuwa chakurua ase county ya Nyamira maigayu mugavana we county Nyamira Amos Nyaribo uikirana bosio bwe bunge ye senate lituko ligoro asabete gakwiranelia amabolio anemono igoro botumekichibesa ase county eyo ni gomo senate we county ejo Okongo Omogeni abeire gagwe soki vene na komochia enchera obutumiki wechibesa bagandrete ase county area ya Nyamira ase abagotebanga na chikogendra kumulekera obokoreri anemono ase county United tariko chikogoswa na onde wensi ikaro mwaka nyagara mahara araire mwana liyo ngota gumwa chibesa chatome tuchi milioni 18 abantu bachikokora mukutano Kisumu Ingo da baba sakara nyari gara buya. Ote bina bibi ndo nale ko. Abo bona ga ina asadi. Abo ni sa itiken. Ne bindo binde so modi da banga. Chibesa otoko de ucha tumete 35 million lakini togo jikoligere to rachi achira 68. Ore ningo de yumo ga bana ekero go chakore ne die bindo nebi. Wacha ne bank statement ikira nyono wakiri na relie sogete relie esoete. Abunisa litikenda bantomi ebina bingo kora buno mosena na bero tobauti nero yongo musabo mugabara ndanya ko cyandika godaba ngoko ngabere ndabweka no oliyo kabere ngakera chumo gaite iro bisi italiyo to kwani ntinda idigo chiyo obisi anengo janake breki saba na inchi na ira na nairo ama sakarate aba batumiete 1575 omodi toto denge esaro jo mukutano bete chimine tichire na bantu baseineti yochire 200 chyo ona akirende chichinde 375 Tutugalite ase county ya Nyamira nigo abamenyi borogongoruo babeire bagosemigwa gosoa ase ebyombe buna enchira eyemo yokwene kingango kura abale obotaka bagukwana amo negati yabana inchi bale ase ebyombe akurwa ase county ya Nyamira nigo ababwatani beri shirika liria Shofco bakoragwa nere Karen Kwambuka babeire bagosaba abantu gosoa ase ebyombe nabo yokobeka omokia ase babakuru kubolia ase serikali nene nabo iga serikali elia ye county kwene kinga ngosirere abamenyirine kwene kinga kwegendera libale ase amagimabo gwetera ase ebyombe. Wasoa Shofco, you register with 200 shillings. You do monthly contribution of 100 shillings. Hasense ya san ine welfare. Shofco wate chi program chinyinge echigo chiachire ground ya egera chinyale ko keyo botaka bole gaiga. Una bantu wate youth programs and women programs. Echi tualete rugaiga una bagusi egere tunyare ko keyo botaka. Korwere otokonyere nabamurabe bisayo nanje abakega toro twende chi school tokore chikosi chira tokonye riwa tokanya ko angaika para ega tokanya gukora chikondo chingonguga tonyore akiri na mariva ega twansero nyobwagachi arafu share yao you start with 1000 koko na contribute egere ujuika end year na bokonyora kwanyorire benefits kurwa asese asichirikiao twasomera mangana mange
Sofco nengiere nebwata obokonyi gochimotwe abaminto igongo saba bangina baminto bali muri sikaria mochi ungana na Sofco nebwata amarora amaye ebinto nebinge birororo torasegeta nebuna abigori ebike abangina abasae nona bagaka abantu bansi mbatake irororo tachora tionde bwensi nona yotari kwenyara Sofco yatange tionde yanjitekera omonto era enarenge kobasaba barayi baito korugoro gari na inu moto bwate siasa omuruberi oyo go Sofco zotat onyare ko bagukwene nyamira yonsi na indi moto bwate si asenseme ya magose yende na inu mwaso imekero mwarorire abayiga bakorire 1 2 3 na inu akina inu tema mwatubwatesia erinde elio tonyare ko batokonyora omwereke omuya kurwase muri na inu twabasabire mu bamo na intwe engaki asengaki Togosuka bosio asoroboti rogo ichania nigo aborokiwa 15 na babere kurwa ase skuru ya Hillside in Russia egotoka ase county area ya Nyeri baba gosiria amagimabo maega yogwateka komorero ase eskuru eyu 14 nigo baba komnyokigwa ase nyagitari ase bandrate konyora okobwenigwa abarai au nigo babeire bagotoma amagombabo gotia ase eskuru eyu yobawikira na bwangoiga n'umugabana we county area ya Nyeri Mutahi Kahiga oyo bagawateba ngamberu etebune serikali ye county elinde kwena kingongo sirabale aborokiwa ababere bakonyorwa kuna boigo abayibuli cinga kiechi cinkongu anemono kubwatikana nga n'umubasokano yo omulero aseba no botukibogenderete linde komanyanga ningikirera omulero oyo yangu. Ndugu zangu, kwanza ni kutoa makiwa kwa wale wote ambao wameweza kupatwa na mkasa huu. Hili ni jambo ambalo limetugonga sana na tumejaribu tuwezavyo. Kama mnavyojua, magari yalijaribu kufika hapa, tukatoa mengine Nyeri, na tatizo za pengine la barabara na kidogo huenda zikawa hazingefika haraka vile tulivyokusudia. Lakini kwetu kama serikali ya kaunti, ningetaka mwanzo nikapeana pole zangu kwa niaba yangu na watu wote wa Nyeri. Huu ni mkasa ambao ni mkubwa sana. Wale ambao tumewapoteza ni kizazi ambacho ni kizazi chetu ambacho tulikitarajia. Kwa mwalimu mwenye shule, pole, ni rafiki yangu. Tulikuwa juzi hapa na mheshimiwa tukipita hapa na tukazungumza na wale watoto. Ni shule iliyokuwa inafanya vizuri. Lakini in a very very special way ningependa kuleta pole kutoka kwa president mwenyewe, His Excellency William Samoei Ruto. Amenipigia simu na akasema Togosuka bosio nigo yokabeire omosi obwekombege kurwane nabo yekumulekera oboni bwa mariogo yogotindia Victor Okioma nigo abagakwenigwa ase county area ya Trans Nzoia omoyega obagoikiranwa nabarai abakurawa nomokonyi bumurai bwenseri gathi ganshawo mugabana we county eyo George Natembeya egati yabarai bande omokonyi bumurai bwenseri gathi gashagwa nigo abagakuru kubolia ase Abakenya anemono gocha amo una enchira eyemo yoko genderali anemono ase abagakoko kerege koronga nigo Okioma kwenigwa ase nsemo elia Trans Nzoia nonyanga kare omugusi ase abagosaba abagavana koba abatwerero chingaki eserikali egenderete kumulekera emechando babete bakonyora kubwatekananga no konyoranga ego eserikali etabwati chibesa chisaine ase ekegancha. I want to say all politics is local. Na vile unasema mwana Natembeya, mimi niko hapo. You cannot unite the country when communities are divided, when regions are divided. You first put your region together, then you reach out to other regions, then we have one cohesive country. Lakini wewe naona huko na bahati, naonaga ukisema watu waungane hakuna mtu anakuingilia. Mimi nikisema tuungane kwetu, wanasema hii mtu ni mkabila. I don't understand the criteria. Mambo ya pesa ya counties 400 billion tulikuwa tumepea nyinyi. Hii pesa ukweli lazima tuchukue bahali. Hakuna store ya serikali iko na pesa. Wakenya wamesema kwa kauli moja hawataki finance bill, tumekubali. Sasa hii pesa tutatoa wapi? Itatoka wapi? The money is not there. Siku itapatikana mkuja nipatie nyinyi. Same day. Ikipatikana asubuhi mkuja mchukue saa 8. As it is, we have a problem.
madeni chungu nzima. Kwa hii serikali hii, mimi ndio mwenyewe niko ndani. Hata kukija kamia gani, mimi ni chuma ya zamani, niko huko ndani. Tugusabusyo nigo ensemo yaye umurai w'ikiama gia DAP Kenya Jane Wamalwa abakuburia serikali kwene kinga nkubulekera bale umuroberio bukurwa ogusira asaborokia bagosoa asiskuru chiria chichi university enkubatekananga nigo abange babeire bagutigwa isiko chingaki umuroberio omujia obagwikeranirwa uyukuru kwaso mwana w'Kenya mulerio ni funding model asa tabainere nchera yokayo chikwene kinga aborokiwa abakurwa ase chinka chinta kango chuikirani bale na konyora chisemi. Hapa, Your Excellency, Wakenya are very concerned about a deal that has been done by this government and the Adani Group. This is a group that was rejected in Australia, and there were serious demonstrations in Sydney against the Adani Group of companies. Kule upande wa Sri Lanka, this Adani Group was rejected and there were serious demonstrations against this group. Ukienda Bangladesh, pale tumekuwa na shida juzi, the Adani Group was again rejected. It's a team that has a dubious record. Ilisha kwa sekta ya elimu. Hii mambo ya bans, ambayo mtu anaweka bandi hii, mwingine bandi ile, Kenyans are very concerned. Watoto wengi kutoka jamii maskini are having a difficult accessing higher education in our universities. We went to school na Victors, ndio. Sasa hii mabadiliko kwa sera inaumiza wazazi na tunataka tuseme Tuguskabusyo nigo chinsemo chinyinge imense itu ya Kenya chiaba chikonyora omuchando bokuburwa kumuriro imambi ya abono omwaziri otinenerete amangana alengete chinguru cyomuriro Opiyo Undanyi nigo aberga gwesoki bene nago chakia ekamati eyirabe kumurekera emechando usumuchando beraseka kerege tambe bokuburwa kumuriro aseba kwene kinga serikali neruete anemono asokwene kinga abakenya ngo chikonyora bale obokoleri obuya anemono asamangana alia alengete estima. Now, the engagement also delved on the various challenges experienced, which are normal, I'm sure you know, which are experienced by the institution, and legislative, policy, and operational initiatives that have been put in place or over which they are seeking support from other government agencies and departments to enable it to address them in a manner that resonates well with the aspirations and expectations of various stakeholders, and especially the consumers of Kenya Power product, which is electricity. As the interface between the ministry and the energy sector generally, and the consumers or the customers, okay, in the entire value chain. Expectations of the government and key stakeholders put a very high demand on Kenya Power, its board, management, and staff to ensure that their strategies, policies, processes, internal culture and practices remain ethical, effective, and customer responsive in a manner geared towards meeting and if possible exceeding these stakeholders' expectations. The government therefore has reiterated its desire and Omwanchumurilia Undizi TV oroboti ururengete amangana yechinguru cyomuriro notuchuikira omweli obumangana majia chinsa ikomi chabono marogoba litana nkoro kwa Job Maangi nabakwena kinga TV chechibo igona malio gyabero wekera asenchira yobo ikira nunere Sara Mumanyo ndeke nko nyoro gwetera asenchira yo munu wabo imanyererio Lydia Mose wekera chinga kichinde nabaga neiri oburiria obya imyandizi TV nabo obwansu bomugusi.